Machita namaGrootman le veki ibhisarha Orlando Pirates yadlala nayo neSekhukhune United ngapha ePolokwane ePeter Mokaba Stadium. Isquad lineup izobikwa nguJose Riverio sijonge yona apha kule video. Goalkeeper Sipho ichena le goal Joe. Izinto zimane zijike ngithi wena musu ubekela abantu phansi. Chayine wayeliqatha Celtic ngeroll AM Chippa United umjita engunumber 2 kanye number 3 goalkeeper. Mjonge uphi ngoku izinto zimane zijike Joe chena le gold. Right back Dino van Rooyen DVR igolf engakafika apha eSijo igolf engakaphumi Joe. Before singene ke ngoku central defenders neki left back nasemqeni forward line cela ngalibali bafit nje nishaye support kancane bafowethu nishaye ulike apha ezantsi nje support ichannel anicela imarandi ngo KFC okanye ngicela ushaye usubscribe ungalahli ungaphuswa ziwezi grand ninto wenzeka apha kule internet. Iphaki central defense ke manje ifirefighter out isebenza emlilweni secima umlilo sicima umlilo Thabiso Sesane Joe. And then Ntangu wakhe ibhodlela lasela KwaZulu Natal Nkosinathi Sibisi intwempu leyana Joe bafana international nje la tsotsi. And then say left back iSpice isichisamandiya Joe Hoto DN Hoto iSpice isichisamandiya yes ya baba yonke week baba neRice baba nepapa Joe DN Hoto. And then ise emqeni sayazi kusenza ngobani midfielders Orlando Pirates Joe. Makhawula isidima sikaMahlalela into ivula ifridge ingaphangeli Joe. Makhehlene Makhawula umalume Ntangu wakhe amatalent awafani kuthiwa ngulawengu utalent embatha amatalent awafani Joe. Otsotsi abafani Joe talent embatha nguye kuse usica ngoku Makhawula pha emqeni Orlando Pirates. Emasayidini umfukeni Joe yamazi umfukeni la kanjani oqala yena pha umchana. And then kula side kuseyo iqhudu lwabesuthu Joe Mohau Nkotha. And then kuseyo ake number 10 central attacking midfielder ayesiza khali ambulance Joe Tito ambulance sithembisa bayifikanga Joe uyacisha Joe ambulance bayifikanga ambulance uyacisha Joe Tito Masangwanye. And then center forward kusengu umjita iposition yakhe ngoku umjita umlilo wembiza angumlilo weBright Joe Mabasa Sehofatso Mabasa umlilo wembiza. Starting lineup Orlando Pirates siso eso bafethu thina izona lineup sinqola pha i-comments bafethu. Chena le goal Sipho Chayine Dino van Rooyen Thabiso Sesane Nkosinathi Sibisi Dion Hoto Makhehleni Makhawula Talent Mbatha Relebohile Mofokeng Mohau Nkotha Patrick Masangwanye Sehofatso Mabasa thina izona lineup sinqola i-comments bafethu. Sekhukhune United futhi kuseyizoba i-match tough le jonga Sekhukhune ayingogagashe izi azingogagashe izi Sekhukhune United sayalo bafethu is out number 4 ke lo Betway Premiership ze challenge ze compete easy and ze compete nePolokwane City neKaizer Chiefs phakela kula top 3 top 4 is Sekhukhune and kuse team yazo sigcwele equality inamabitso le team kuse oDaniel Khadoso Olawe kuse oMonare Siphombule Linda Mtambo Maghalwa oGladys i-team success lokho iyazithanda players soke iParis Sundowns neKaizer Chiefs le team. And say much that any point bayisijonga funa uyiprove funa uzibonakalisa ba kusejonga nathi kusebelonga ke high level ke lanuze kusekwi sorry ke top level isi football ke top clubs sine point to prove bayisijonga kweza teams angasinikwe chance egrand and since wimbu futhi so sekukhona i-team dangerous nyanyani la machita apha kule game futhi kuse eSekhukhune United ziyayazi bayisijonga zileqwa iPolokwane City neKaizer Chiefs for la position number 3 so much yazi base big game manje sebona abantu ba under pressure Joe Orlando Pirates under pressure bafethu ayikabi Pirates kuse number 2 sezithola mos and then kuse Sundowns leader nge6 points so is the Pirates if isizawina le game izakuhla nje noba for imizuzu amnyaka kanye 1 hour nje imizuzu emincane 6 points be 3 points ba kusejonga iSuperSport ayiki ba Sundowns ayizoyitya iSuperSport zodlala ngesikhathi si1 azo ngomso 7:30
if kusejonga Sundowns ayityi SuperSport but kuselo way you are mathuba mancane for bayingenzeki lo way but ke kuse should buy kwenzeke imilingo kuze kusebhola sayazi bafethu iSuperSport mhlawumbe idroshe Sundowns iSuperSport itye Sundowns kuse Orlando Pirates izoba ne 3 point difference khane Sundowns and then it says guess what isikhipani umgqibelo Pirates ne Sundowns ahlangana iPirates kusengoku if kusenga Sundowns kula match points zalingana ngoba kusekho 3 points na 6 points difference izabele zilingana ipoints and kusephelelanga ngapho lo way Pirates phinde bene game in hand ke ngoku over Sundowns so uyijonga le week high pressure and etc ngenzeka into ezinkulu ngenzeka into ezihrot kule week for Orlando Pirates but ke loqhubeka bese kwenzeka nini ke Sundowns if ungatyiwa iSuperSport ke yona iPirates ngenzeka lo way but kusese ya Sundowns bafika ukhohlakele kwenye level Sundowns otherwise ngoku sisajonge lo match yes Sekhukhune United nalweni Orlando Pirates ePolokwane Peter Mokaba Stadium match kela 7:30 late Orlando Pirates number 3 is Banchilo Sekhukhune number 4 so ya se game le top 4 game le because nazi Sekhukhune United funa ucutha igap ayijonge Orlando Pirates sondele pha kuyo chambi Sekhukhune United kusaya match dafuna udlala kila we Confederation Cup CAF kanye kale Champions League inyuke ebhaya leya bayazi bayise noba siwina kwanye kwathini mali sejonga ngasifuna udlala pha and isenyuke ebhaya eliSekhukhune United bezikhona ke CAF zayaba isejonga kusayitaste kanjani CAF beziphaka lesizini ngoqhama match laphuma kila weke ipreliminary rounds amachita ebedlalile phane sayivile mayathola ngalamali ufuna ukuphila edlale pass Sekhukhune United ayingomaqatha we team leya sile team inazi ambitions and kuse iyacompete but Orlando Pirates ke yona bafethu yaba kusephuma kuse derby win so machita anqomile ngoku esejonga athembile ba okay ajonga Sekhukhune United sayenzela phansi Jose Shia phansi Sekhukhune United izokaka phandle Orlando Pirates kuse izobicinga njalo ngoba kusentoni ke Kaizer Chiefs Soweto derby sabona bazikhipani ngingalibali bafiti kuse support channel shaya like okanye kuse subscribe channel le grand lena kuse apha kule channel sibukela grand disc sibukela disc sidakiwe sinqabe sheets sibukela grand disc apha kule channel so kuse subscribe okanye kuse ushaya ngesupport ushaya like so renga disc why bafiti thini ze line up thini ze ni comments nje uyimfuncola ngazo ngoba lapha i-comments bafethu siyafundisana apha siyabonisana akho umuntu wazi disc more than omnye umuntu so ngeke sisagelezana ngedisk mocha